Kore mo ke hufanga henga hei talwhatapu ko tōpe. O ku alawa ke whaangau e atu aki pia mo muaki ngau e atu henga hei polokalama ko ni ko o atu pe meheni. Ki te tau tolu ki tau inasia i ahoni ke ata mo e whainga maari e ko ni ke o atu ai polokalama ko ia ko e FATUFONUA fo o ki he ahoni. Ai aku maheni pia mo PIVENI PIUKALA kune i he laine ke ma ngau e tope ai talanoa i he leo ko ngā ko e tuunga ko ia ahoni. Kai ki kloa pe ke ongo atu e tau polokalama ko e FATUFONUA fo o ke te ki mo tolu ia ahoni. Tata le rei ki mo tolu ko tau pe kainga ki he tau polokalama ko he ahoni. Pea mo e whataanga pia kuongo le rei atu e tau polokalama ke te ki mo tolu ki apina. O ku whiawhia fo ke tata le rei a PIVENI ki he tau polokalama ahoni. Ku ilo i ko ngahi taimia ko ni kai pete mau ha malolo le rei a PIVENI. Ka ku whamalo atu he lawa ke whawhai maria ke whahoko e polokalama FATUFONUA fo o ki he ahoni. PIVENI whiawhihake. Maravita tau lava solo. Koi. Kore te peke hufanga te pe whatapuka whai whatana. Koe koe lau kai potua. Wharuku ka topio alupe moia toki. Koi. Koe ngā wehi kai toi manisi. Koe toki osia tene. Ai se tāno aki ke ngahi hopo koni fo Jerry ba mai. Koi. Mo Jerry. Mo TPP. Koi. E awalu o ki kaupi ana nau kore mai nau toko ni ko pausi nau dole kau taka. So ko kai toi ha me ke ia. No. Tau manatu ke super pa PIVENI eh. Koe tatala ko frito faita au ko mai ka kai. Goi. Tau luepe. Mon la. Luepe. He mama pe mo. Mon la pito e PIVENI pe ku kone alu ko da inimigo o ka ke ngata hana tala ko freedom fighter ko e pe ku sio kakai ia. Febe ha vai nga feitu e to mai ai ko tu na ufala pena to ia e lava pe ia ke ai matapa ko ela pe ha feitu ke holoki kalama ke ava mai ke asma mama feitu ko ia pe ku tamana ke taimi ko he tau fatu wa ko tonga na ko tau ngai fusili pasu papa au ngai tahi au ngai uta au ngai lolo fonua au ngai ata he ka pe he ka freedom fighter ko ni ke ku malo alu ke ha ko molotu ke ha ha mai a super papa ka ke ku wa fia foki ai tunga ko ni dai ni mi ku hanga ko na tatala no ki ai I he polokalama ko ane afi ai wai foki ai isu he uhila ku ta loto ke fai hatala no ki ai ko nga ko taha ni ha me mahu inga pe ku uesia ko uhinga ne mahu inga opito ai ka wen nga me mahu inga ke ka fonua ta ta pe mo mahu inga ko vai po nga ko fai po te vai ke inu ma wai ko ka ke na winu ko uhila ko ni ma wai ai uhila ai ngahi api pe alu ke ngahi api ko to pe tu ke ngahi api aku nau no fona to ke va o ke ya uhila ki ai ka ku me tofu hi ai ka kai fai ai nau fei me kai tu mo ia nau aisi mo ha fua ai ngahi ngau e fra api pe ku wesia ki na tolu ka pa ke sai se vesi
wesia ki nau tolu, wesia tamaki. Pe ka pau ai pe ha me anga ofa pe ko tu to kon la ke te ki nau tolu. Ka te u whafoket ke te koe piveni ko hai ai tuunga mo palparema o ku fu mamafa pe he ai mo toto ko lau o ku na nga hi launga o skone ai puna ke mo ngafi. Ko launga ko mai mo o hi la ia o ku fu hiki ke ata. Pe ko taringa na mai me patunga o hi la ko o koe mahina ku lau pau, hau kau mea lau i te uhila he te mita, pe koe mahina ku whakafuafua. E koe mahina ko ku lau pau na pangape ni manoa, pe koe taimu ku whakafuafua ai ku valungi au. Kono mari ia, ku koe keilo po koe hae, e koe sini o ngau e aki he taimu whakafuafua, o ku lau pau koe uhila kakaia pa pangape valunoa, pe taimu koko o ku estimate tu pe homo ua he mahina ko ya, tata hai ari unga fiha pa tamari au mau sistemi. Ja te foket ka koe piveni. Spike me tae pāle. Koia. So, koe kawhu ngai isiu ko ni pele nges ka koe ngai isiu fo no ta whawhata noa ki ai. Koia. E mahui ngai sistemi ke o mai ai pure le reo o tuu ka noloto he ngahi i whatongia. Koia. Pe o hake interest ka kai o maalunga ange e sio kita. Koe kai ke fok solo. O hanga ko to pe ngahi mea whanau i mai ngahi mea. Koia. Kana fu o haware au pito he kuma e email koni. Ka koe sio ke whakau. Nā tatala noa fok solo he pā mai ai palparema me he learning survey. Koia. Koia. Nā tau le ta whātua ki e system ko ia. Si mai ai whainga fo tō o kui kai ke tokai ma wahe ka kai. Koia. Foku wheongo i pe kau taki, mai kau business, mai kau elite. Koia. Hono pā usi ai paanga ka kai tukau. Koe isiu ko nia solo to fu whalili whange me was mai me uhila. Koia. Ka koe papa ka toa umea ko ni he foi toloi ko ni whare area. Koe juhanga ilo pe ko ha hono he koe toloi foke whare area pa asi mai. Ange asi mai o ku kirikite ai ongo foi mawhai pure he. O koe wheo ia. Ai o aspe o asi mai ai o whai mai fo whitu taki. O nau hange nau tuku aki ai se au whawaiwai ka minister pe ko kabineti. O tupunga e homo mea koe. Ka tupeke taki lue ai kau. Kau ki whakatala noa me he mea koe ni he whelawe e whakataha pe mo sohi whaki he loti hake he kakai e nau. Se ni mai ka au e nau ngahi pila uhila. Koia. O koe ai meritia he nau Archimania ko. O ai ki moto pe moto me hate. O ala ke te uhila nai ni mangi au e mahi. Kau koe e koe ke whakanatula. Koia. Kau ki whakatala noa solo kita alu pamali e peke ke mahina kakai. Kau he mea na se ni mai ka au koe ripoti. Koia. Kono review e wahenga koe kau taha uhila. Nai whai e wanoa wataha. Koia. Koe ripoti koe ni upehe he ripoti. Koe pesete hongo fulu e kau ngā ue. Ai kau ngā ue koko he ngai posisini o lunga. Koia. Ai au ku se unga mo toko te autolu vai. Ai foi kau top position, Koia. I kai. Ai koe nau whakatoa ia ki he ngahi papiri ki enterprise. Ai koe ngahi enterprise koe ne, ngahi poate koe ne. Poate. Koia. Ai pure anga. Foi pesete hongo fulu foi top
position ni. Koi. Oku nau overpaid nau tolu ia. Ke taha po ni 1 million. O ke whanonga mai kwa tika. It amounts ke he taha po ni 1 million. Ai ko na hanga assess. Ai ko foi savea na fai he remunerations. Koi. Remunerations of quality. Koi. Ko na o mai ko ke uhila alone. So ke ai ko taha po ni wa. Ka ki ke ka pate uhila pe. Wow. O ke pate uhila pe overpaid ki na tolu ia 2 kilo. Ka top 10%. So ke fatu ta maki oni. O tu ka hanga o te ki formatal fa le. Mantu ina na ngau he soala ini Koi. na ku fa le ai pate uhila. Koi. Ko uhila fo ko monopoly Koi. It's a public utility services. Ihe atakai hange ko tonga ni oku mahu inga fau ke nau ke hanga o ke nau hanga o control o control ai price uhila because it's a monopoly he kai ke taulava ai ko hinga ko mai o falele ko he pureanga he kai ke taulava ke tukuang he ko ja competita ke loko mo uye ai whakaukau wha business ke naulava o kaka ihene tūlolo tonga ko monopoly o ko ere whatongia mama whaia pureanga ke nauhanga o whatongia mama whaia ai pureanga ke nauhanga o subsidize control ke mo manage whakalele ai potingau e koe ni ko uhi ko lele yo ko nga ko kakai falu fo he ko hinga ai monopoly mo hinga public utility people cannot live without electricity he fainga taawe o halafononga mo ya honi it's a necessity ai winga ke ya uhila pe ku kava ka toa me he fahinga turiki pe tongan fahinga tau pe kava ka toa enterprise ko sai e whakakau ko aku o kui kai ke totonu ke mismanage pe ke whakakau pe ke hange o whakalere whakalaksuri ai so ke assess ko mea foi toko whaavalu pe i he kaungau e ko he pote uila o kuna overpaid ke nau tolu ia ai ko nga accumulated ai overpaid ke nau salary ai ko whatatau ke formula ko standardize ke ai salary e ngai public enterprise ai foi 2 kilo over half a million wow ai ko foi 2 kilo ia ka te tatu ko foi 2 kilo ko ia ko we fia se te tape unity ai tau pe so ke ngahi ke mismanage ko to pe alu hiki pe wila hange ka tau se ni te hiwa mo full to po tai mini ka so ke ko tau whakalere pe to he wahe nga o si holo wila e te he ki wahe ka pe foi to pe se te pe ho vulu to whaavalu tu kilo ai ke kuanga i whakaukau oku takamata he wahe ngā e solo ke taki whakasios ke taki he lahi mo u no ia he u projects that fails oku intea ka to be mea ko ia ko whakaukau ko to tongu hilau to tongu mea to tongu he kakai ai for i generation ni be mo distribution
Koi. Ui ko fail hono whalere. Pe kono mismanage o kautaha koe. O toi tāna ki mai mo totongi noe, mo totongi inturesi mo. Ngahi mea ko ia. O kau ia he totongi uhila e kakai. Ka koe ka koe project ia whakaware ka te ulawe tu ulawe peke ai. Koi. So ki he benefit ai tau peka foi position fika tolu ai. O hui ko Chief Operations Officer. Koi. Ko ene package, ene wahenga mo ene benefit. O kwa ua ui wakilu o noafi. Wakilu. Rahi he wahe liunga hua he wahe pare mea whanuani. He position ia is a fed down in the rank. Ka koe fu public utilities. He solo. Koi. Aia ki hau, soke ilonga na manatoi na hui he soala ini. Pena ku whepaki ai mo tau management koe ni. He nau hanga whatoka ngā he aho koe ia. O ku nau toi mai he tua o tupo nima. Manju ko kautaha ia tupo toa he aho koe ia. Koi. Pena hanga whatoka ngā ia no abuse. Whatoka ngā ia e sawhai kakai. Pena kai ki usa ia he fwoi mea gapa na voice e kure o ai. Peu malahe au ia. Koe uhi, nei kai ki uwhie maari e ki he mena usio ki ai. Koi. Kana ke i ki whanau e soro. Koi. Peu pehe au ia. I he hala whanonga pena. Na i whaawa mai matapā. Ai ku whakau whaawa mai o toa matapā. Ki uhike ai au mo whaamiri au ki fisi. Koi. Koi. Nai lahi e u whare i mai a kau. Me hoku ngahi. Sino ke pe mai wa ke pe whaamiri. Koi. Ke ua te ho haau ke mea ko ia he ko fufoi. E ko fu mea ko ni ko fu talo tu e fonua tu po mo e ko fu mea pe au. Pehe. Koi. Kai ai ka ko fare i mai ke tokanga pe au ke ki whanau, ke a moi whanau. Ka ko mea ko na no fo ai he foi point of time ko ia. E malama fe ke mau he whanau ha monu ia. Koi. Ka pau te usino ke he me pau si i koe. Koi. Pa mau e pēlo to lahi koe o mawahe. Pena iai kurea koe ni e solo. He koe taimu ena headline ia he kere a pehen. O kou pore ia. O kou pore ia atu poutoa. Koi. E ne whai ha mea ke mea ko hanga tuku mai ke kakai. Koi. Ka pau tene ilo ko loi pa atu kulu o tusi. Koi. Ka pau kou moni. Ka tusi no uluona. Ihe uhinga, ihe whainga metafoa ko pehe whatau taina i koe kakai. Koi. Ka pau kou moni. Ka nauhanga place e mo ui ai kene ilo i o kai ko ha ngutu piwa. Koi. Ko ha upe ha ku loto tau whehia, ko loto meheka. Ka nau kai ke usai i he mena usio ai. Koi. Sai. Ilo i te asi mai fwoi mea koe ni he ao niso. O makatu unga he fufoi o tu mea koe ni. O ko wongo i. It must have meant to happen this way. Koi. So ke foi position taha ua tolu fa ni maono. O gui koe power generation manager. Koi. Ai ko o gui ai foi position koe Chief Operating Officer. Koi. Power generation. Koi. O ku wakilu o no mano. Ai o wakilu o no afi. So ke koe foi position ni afika ni makilalo. Koi. O gui koe power generation manager. O ku wakilu tolu afi. Oh. Solo. Koe nga ilo po hame o kea kakai e o whakikiki wharearea ke tau o pare mea mo mdista ulaia ke wahe kaya. E puati uila. Riunga ua, riunga wahe pare mea maulunga taha. E solo ko whapapau at kapau he kai ke tau hanga whakatonton de system. Ka ko uhinga fo ke tātai whakaukau koe ni. Koi. Na talu pe
ono whaka mai ui la me he Crown Prince o hao ngoni he poate o ku kei whaka soala i pe kei whaka i eiki pe o te ke tau whoki fo tau tōria ke kai ke te ta whoki mai tau ke fui sistemi he koe palpare mai koe niu nofo poa he uila ataha uila koe palpare mai koe niu nofo he sistemi whaka i governing he koe mea whuken na tatala na ku lawe ki ai ka pau na e whai e whai osi koe o e tari ke whai ni riu pea hanga he tuini mai aho koe a put interim government in place ke o moa independent yang na ke nau kau he whai koe na ke nau kau he whai koe but o mai whai nga mindset o independent e na hanga whai he ka whai rei tau tolu ke waka fo o koe tau ririu na whai wana honsu sio koe anga e ririu he kone ke he mea ka koe anga e wa inga ngai public enterprise i he paanga ai kakai he te ulawe te talua te pe o gai mga foi no ya solo on a failed projects ka hinga i whata no awe ni so koe foi position ia foi position e whaawalu the top 48 positions i he kautaha koe ni o wa pete na toria ai fitu kilo ka fufua re vai ke fainga ko hinga solo e wela bana hanga he ka management ko ni o kau e kakai e ka hilawa hoko me ega cannot happen kana e hoko te ukilawe pe me ego ni o time ko na foi transition skoe o mawahe mai ko me sola ni o foki mai ki whakanofo ko ke poate uila o ilo hai na engineer main architect sai o tala keke kani hangarewa tala keke o fatu ai foi mea hui koe electricity commissions kani hangarewa to'o ai se ni te taha me he pe unit ko tope pe unit ko tope se ni te taha o allocate ke foi commission ko ni kani whakalere pe eia ko ia na CEO atmo ni secretary atmo ki kauongo ngau e toko ua koe foi seni te taha koe o me walu kilu ki miliona ai foi amount koe o wa inga ai o pa nage mana tui na taimga na whae hopo he asika ko ia na to share he shipping he he shipping he taim koe asi hake he whamatala koe mea na alu ya no foi Singapore no foi Singapore he foi mahina ono ko ya ko iko he foi formula ko alo ako ki foi formula ono calculate ono recurrente ai totongu hila solo ko fahinga me ko na upehe ono whakapotoi ai kai haase panga tu hawe kakai so pa avia no for hotel i Singapore na ko petio mi ko sei ko he folau whainga folau pehe ko ni mangiau Amerika ki Australia pe mo ngai fonua New Zealand ka ko ngai feitu ko ata part of the world ko fitu ngeau ni manoa Amerika ko ki petium so area no foi mahina ono I fainga fotutu o ngau e ke fainga benefit o folau ai CEO me mi pa mo to chea pe he poate ko ya na toki hu mai ko ya akirisi o hokwa foi issue o iku fa no foi mo to ko ya
Kai ke toi lava hoko atu. Ngahi ngau e whakalao he mahino koe palparemu koe ia. Ka koe uhinga whatanoa solo e whakawhela lawe i e umea. Koe kuho vare he toi siohi fu urisi. O wau ki he koe he financial controller. Takiru tahmani. Me alu e vahenga pare mia. Koe engineering manager. Takiru tahmani. Aya ko kuno fasio. Awe nia ki he HR manager. Valman. Ona fa kau. Ke toko tafitu ko fenga ki fare area. Oi foi toko fa valu ya he poate he poate ko ne uila. O kula yang na wa nga he ka ki fare area. Koe fu piveni koe fu wahe koe ni o te koe o ku kau foke ni i he o koe foke na u aki mene o ku na u whenga ke whatonu hia i aki koe ngā ku na u entitled ki ai ka tau whakatatau atu ke ngai whanua muri ia it's okay he ngai whanua muri mo na u ekonomi ka tu uka atonga ke lere ha wahe ia ha poate ai pure anga o vaia, o laka ia i he kau minista mo i kau, mo i pare mia mo i kau taki. O i kai ke make sense. Tuku ke ka pau ko fu kau tahaya ko ia kunau hu koula tau toria keri koula tau tolo awe ki toa preanga. Ma o mai fupa anga. Ka ko ngā ke whainga tuunga ko ia piveni, Te tau expect ta kore ngahi wahega ko ia me esko moto. Ngahi mea me ngai kau taha wa mamadlah. This is I go going guys sa public utility. So ke so ke rocky fucking my go ako ngau go na ha go ko ako medical doctor ha go computer science. Ko wa henga nai kamata ho he wa henga ko hiwafi. Kamata ho no afeta. Na ko issue ya. He ko hano inga he ko relative scale o economy tonga nina ko ne o kui kai ke pehe ke o mai ko vahenga to tai muri o ku tahgiro pa mai o va tahgiro ko kuinga ko public utilities o kai ko money making factory en ke nau ke pehe nau ngahi ka pai ka pe nau ngahi ke nau ke hanga he nau tupu o fahi hiki ka pau nau malo e hiki nau wahe o aloi la hange profiti ko la hange nau wahe ko fu public utilities pe la hange ko time to ya fa mo me o mai re ngai grand dia me ngai pureanga muri ko tokoni ke ai o ku wai mo subsidy o te pureanga to koni he pureanga o kui kai ko fainga feitu o nia o ku ka fainga feitu o nia especially he ngahi mea o whamamafa he public necessity he utilities uhila ko vai ngahi mea pe e piveni koe tu koe e whainga pisinisi pehe. Aia foki ko taha foki e whakaukau ki muki ki hoko atu kau ki e ka ngewi whakaukau koe ni ka pau ko whainga pisinisi koe ni o ku tau pehe ko whainga skills o ku whie mau ki ai he ke lawa ia ke whakahoko ia ai hani i ke ko ngā ka pau te tau pehe te tau tuku hifo e tau tolu ai wahe ko e kau ngā ue koe ni tuku hifo ka whainga tunga wahenga whiunga pe ai au kui ai e ngahi poate ke he ka pa e tuku hifo ka whainga tunga wahenga ki lalo kai lawa ke maa uhila ki kakai i ngai fu otu wahe la lahi koe ni koe ha outcome ko e mau he pawa e ulo mate ai e pawa pe
E ke ulo. E poi la e ulo kai paua. Ka pau ko au solo. Kui. Te turi ka to pe ka tamu ko ni ke ulo le le te wila. This is this is an insult. It's a complete insult ke kakai fonua. Kui. O ko te ke o se alpa nga o ke regional organization with a structure. Kui. O ka te ke o la wa si o ke futo lahi pe he. Ko foi top 10% positions. Ai ko be ko tau be I he toko te au foi toko hon fulu o va peita ke na utolia a ke fitu kilo. So ke vai ke fo ke solo ta foki mai he kai ke tui ko mata vai fa foi tui e. Kui. O tui ko mata vai fa system. Kui. Mana tui tatalanoa ke mindset ti, tatalanoa ke attitude ti. Kui. Ko ha me o kuhanga he foi me ko ni o talamai. O feo ngongo ipe ai kau tamai o lunga. Ka tamati ka ma. To atu ke fala ya ko ka ke popo I mai ke fala ya. Kui. Ka kero kau lines men solo. Ai kau lines men o kuala la vea ngawe ubila. Kui. Ai ko o pe ai ko fa no ke. Yo ha ke excuse. Ko nga whisky na ngawe. Kui. Ngawe lai ne ma una tore wila. Kui. So ko fai nga wahe nga ave ko ki kau lines me. Kui. Taman. Foi kau lines me ne. Fa ngo fulo ngo si ho ko taman no was taman do was taman fa. So what we ke pia he me go ni wahe nga I kau ta wahe nga maula ta wahe nga maulu ngata. O fi he waki. Does it make sense? Mahalo ka ta pil keji to ka ta. Mahalo ka ta. E tamagoni ai satellite mahalo e mawai. But a public utilities ko service ko necessity ke ka kai falu fonua. Subsidize me lahi he pure anga mga fonua development country. Pea ke asie me ko ni he so. Kui. Ko me ta ko hanga o fatohanga hifo he me ko no mai ka. Ai no fe unga mo ta million. Ko no ko smart meter. Solo na unga o ha mo na ku fa ai ko kau o tama computer ha mo na o mamaheni ko fa ai na upate uira. Kui. Nai mau ki finga wa pe mo ki kau. Tanam ngawe ke smart meter kono nau solo. Ko te alu pe ku mai te ki kati ilo ka telefoni. Ko te alu mai te ki ka fatau te ki kati. Ha o lock in te ai fika ko te kati. E te foi mita, ulo te foi mita. Kui. Ko ne o sipe kureti ti kai mate. Ko foi project ko you fail solo. Foi project ko smart meter. Ka o si fai na tore no ko ta milion. Kui. Ko ta milion na ko ya e totong he wila na e ka kai na wila ke fa mo distribute mo ta no ko ni te fe hala ki ka management. O pe totong fe si
Ko tui piwen ka fu palo pale malahi nia. U ta sa ko kia yo ku fe a mo kakai. Ka tana no he kakai. Ka ngā ko whatever ai wa inga ko ni tau kiti ko ni whai ko ye. Te kātou pe tā mātalange. Te umai he te uki i tō atu pēo i mua. Kai tā e tā makoe he. Ka ngā kakaia e te nauhanga totongi. Hiki pe he ko e nau uhila. Kai tāla i pē ko hiki e lahe tau i tō apure anga mo hiki e lolo mo mea. Ka ko uhinga ia ko fukonga lahe ko ni ke tala noa ko ki ai. Kai whewhe, ka pau e tapehe ko hanga e hapure anga. Pe ko ha kautakia o liriu e fo i mea ko ni. E whewhe ka pau te tau pehe. Ko ka kai koko kuna vulnerable ko ko e tu la vea ngofua he ngā ue ka kau linesman. Whewhe ka alake na tolu ni mamano. Kai to o hefe ka tamako o ku ua kilu ko o lunga alu pe mona tolu ia o valumano. Ko inga he ko tau pehe te toko tu fo inof pe office o si o holo pe ai po hai mea e whai. Ko ngā kapa ai o rearrange pehe pe whewhe ia he. E solo. Koe telecommunication ni koe satellite koe kei polo koe ngai technology ai au rarely. Kau wikai ke na wahe pehe na to. E atakai koe not fonuani. Au kai ke tui au. I he whainga whakalele pehe au akauta. Tuku keheange, tuku keheange mea geso. So, koe iai ai foi complex fo nai langa. Nai langa he puati uhila. Langa puati uhila i he matatoa he ni. Boa i tofu mahi. O soifo koe foi no na waki no fitu miliona. Pe te ai variation koe 5.5 te ai variation koe 1.2. Ai kono whakatoa no ke foi whare koe a koe hongo fulu miliona. Koe whehu i, koe pepes koe hono no i. Hono langa foi complex koe a. Given na o si ai pe e nau, o si ai pe facility e poate uira. Ai ngon na nau whakatau na tōs whalere ai koe lulu tai. Koe eu mau ke he whakatau koe, but ko whanongo pe aku ia he re te ope he nai whakatau he pure anga ai building koe ai uhila. O whakalere ai lulu tai. I'm not too sure how accurate for me da goya. Ka ko no fo whakau he nai raki report I mai he taimi ko foi project ki na approve for project ki ofi he nima miliona ke langa foi building. Lai taimi ko na hufi ai. Na hufi ai ta miliona. Koe o hange fo ko lau ko e ne motoa ko te kore foi mei ke whakalava ia ke te haka ko foi mei ta foi mei ua ka pau te kore foi mei wha koe haka ka katu ko ini ko also no estimate te fufare ko ki foi whehala ki ko plus minus 5% minus 10% ka mata ni ma milion o si he ta milion fu hala au pito foi whakafufuaia sol hau ke pehe koe hala koe ni koe hala koe ni koe kiriki Ai ya oi pau toi ai mai whakamasala ia o kua mai ki a te au koe kau tama ia kau paipa koe he uhila e koe CEO mo e pure paanga na nahanga nao whakatu e na te ki kau taha hūkoloa na wai o nau hūkoloa mai ai o ngau e atu mai kau taha koe kuhinga whamatara koe ni he wai mo oni mea koe ni son ka te tau lua e pekia pea koe contracta ko ni puroka pea ku palpare mai langai kau tuka ki he contracta ia koe koloa nei hu mai he supplier
Kalau kalau ubah supply, ayah kau kau nak tahu tak tu, kapal bang ai buat itu lah. E koe kau supply ya ni e koe kau paipa pe koe olung hai poate uhila. Oh iya, so aku kiai masih solo. Kau behebe faham ibe megi lah. Pe ke Kau whakamau I kau ngari whewhe. whakakata fok tatala noa fok he kiri mone kiri kiti mai fu mala tau toi mai fu mala ya kapulu. Koe. Kau ngari whakakata fu ta no kau kuo o au pito kau ia whakau kauat ko si kakai I ignorant fonuan. Mu no pe fai na ngawe. Koe. Nau tau ria nau fuai wa inga me nunu ma kanoa tamaki. O pau o no fai. He kawako. Tau whehu ia whoke he taimelahi e piveni pe koe hak fu ma mafa be ai pe ai uhila ia tonga nā I ha toi wheitu I mamani. Kaya mate uhila ia he whi alo maa maa. Koe ke te lava whoke e kau paipai o lunganga e whi top 48 ia koe nā. Koe ke nau te lava nau toria e mahalo e lakanga nau toke nau resign nau toria ka pehatu ke tuusi e wahe he. Ko osi anga na tol ke fu wahe. Ke koe konga koe ne taha piveni. Oku kai ke lava ha ai pure anga ai he koe public enterprise, pe koe minister, pe koe haipe, I he pure anga. Koe ke lava na tolia ke ihe lao, ke na walatu o te sio ke tunga wahenga, pe taha ngahi poate koe ni oku e sia e mo ui e kakai. Solo koe winga fuge e whawhata no koe ke system. Ko hono mo ni o kai ke naulanga to maku pusi. Koe. Whakau whakasistemi. Ke naula vai o pinpoint boy. Identify ngai mata vai. Ka lava whahanga au gai. Koe. E hau pe mana tui. Fu malo I pe moi mea koe tau ki vai o lunga I so. Koe. O kai o ki I lau pe foi afo tau ki vai koe ni pe o kei. I whanau ai, nau o tua ai. Ai ko tala ko whanua. O kai peke fu mahina ka te au. He ku hoko fu I mea koe hange koe tau I wā, whalolongo koe. Kau ki kai au. Ai pe e hui le vai koe tau I wā. Ka pau teke rea koe ia. E tala mai swasi. Kai ke whai ka viko. Kaya ke mama I mea kau ki kai ka ke lea koe. Ai ko sia ko tonga e ngau aki. He kau. Ai apa nau hanga ngahe ka kai ke nau ngoi. O mahu inga whai ka vei kou la. Ke mama I mea. Kai tupe ke ki kai au. Koe. Ka aua te ke lea. Ke kai ke tau I wā mai ka au. Ai ko anga I whakau. He fuuloloto mea koe ni ia e solo ki tau te whakau ka toi uika ke. Koe. Ka pau koe ni, koe le ni te vei e ni. O ku papa mai pe e nau tolu koe ni, koe tu koe te uirani, papa mai pe e nau tolu. E solo. Ria lahi tamo. O nofo a whakakau. Si, koe ilo ka pai tuku e taki FATUFONUA. Koe. Ka tau hanga. O ngā ua I pe ai fufonua lolo tona. O si o to ofa maria. Si. Oi au. Ko tuunga ko ai commissiona uhila. Ki mu afo ki vena ilo ina e ko tal ke tina ia ina ni fai fo I ko architecture go ni o fo I system ko ni na ure aki na ka ngala ki ai ni madala ke ti hene fai ngawe ko ni. Ka ko hange ka deo ko ne whakawhisi mehe uhila o alu e ki tu a mehe commission uhila. Ko hai lewa ia o kune ke I he lakanga ko ia I he ngahi ahoni o kune tataki poate ko ni. O kua hama whai lahi ai taha ko ni ke pricing. Ikai. Nai malolo ka targetina ala ko pe ki tama pe ai na ni toka ngai pe whapanga. Koe. Ore o ai. Koe. Ko nei no mari e solo. O gele vahenga ki tam goena ki no pe ha no vahenga toto. Ko se ke tari ko a targetina ki ngau dia.
Laha nge vahenga secretary. Vahenga CEO. Oh. Tolo. Te ke lava yo tala fa. So ke ono ngawe ake. Na hanga tal keto ai ene konpureki. Koi. He aho ko ya na ke pure pe ya ke vahenga from time to time na ya time limit ya ke pe ke tau be ko contract tau nima ke tau fa ka na pe a ko ne vahenga na vai wa pe ne vahenga ni sigita na takir fa mana atal ke he ki fo importe ko ya kai fit mano ai ne motua. Porque CEO ko ne tai mini wo tama acting ko tai mini na ni mano be. So la hanga fa la hanga e ko tama be na he paanga. Koi. Ko fakau kau ko na o mai ko me he tai ko atisi. Ke tamte e ki foi sino ko ya. Fakafoki mai pe fatongia ko so dati fatongia ki foi sino ko ya. Electricity commissions. Ke nanga regulate ai price per unit go ai uhila ai fa huma uhila na proposal pe hanga rewa ki foi sino go ni o regulate to fika ia te me to ton ke no fai ai kai ta no ke na ia solo mo foi unit go go competent authority ai go na regulate pa ma winga lolo ko lolo pau ke to hanga he competent authority o fai ai na fai me fa ko na ba ki regulate ta ai telecommunication ni na no foi me te ki ko whakakau na o mai ko taimi ko ya ke tamate i ngahi regulate ko ya whakafoki mai ke competent authority allocate hano patseti ke whaivia mea ke nau whaiwhi whausineta mo whakasisi ta build an empire o manau e kakai he totongi uirama e so ko foi se ni te tape unity he foi he tau ko toa peu awe ya ki ki boati ko na uhinga pe ya ke nau tiri ai na ke uhinga ya fai aka so pa ko ui ko kau taha pe solo ko ke te ha te kwate uhila e ua ke hange ko na sunua la la ya ngiu fere na iu kau taha ui o mai pe a sino ko o kune sivi tau pe wo kau nga o nga kau taha uhila tau o tau ai ai ha fai o ala tu pe kau nga ue ko e mea o sivi ko nau tolu na to sivi kai toki connect me main source so ko ki fo nga ue yo fai ko mea tu o nau o ko tau nau mita mo sivi na wiring ko mea ai ko no minimize cost ko ui ko na o stain ki tamde ki foi komisionia he na fa o pe target moine asenita self interest behind was never ali lahi tamai e tu unga ko kui ai pe whakatu tāmaki maari e pe te whakatu tāmaki e piveni ai tu unga ko ni kui ai e ngā ue ko ni kui ai e pote uhila ko a ki men foki o ku whaina o whanongo foki i he whamatala no ka mata whehu ia ko ia o hiki ko uhila ai hiki uhila pe na pehe rewa o hofi ko social media fu lahi e vahe whakawale aina e tohi aki foki na e tohi ai premia malolo po hiva te ne toa ne race issue ko ni fu lo vahe whakawale ai kaungawe i olunga uhila mo e poate me hafua pe ko tari ko na o mai ki ai o ku people ko toa pe ko ngahi lakanga ko toa pe o ku deserve pe kakai ko ia mo na tu unga whakaako ai vahe ko o ku nau mauai ai ako te ko tu ko tai ni mi fokia i whakaukau atu ke vahe wakilu tolu afe pe koe wahe wakilu fiha pe taha kilu walu mano ki he ki poate uhila i tonga
Ko hai whahinga mea o ku te tiseve ai ke te mao e fuwahe lahi pehe. Ia ki whanua. Tolo. Koi. Kapag tau au tau tolia ke whainga argument ko ya tau pe ti se ve na tunga whakaako. Then tau toton ke ongo i he kautoke tae o manuki tau. Koi. Koi. Kapag te tau au kai tau toton ko wahala tae po non ko medical toka. Koi. Mola. Ko ai ko ke li mai whainga whakaukau ga solo. Je foi tuku fuhu whakani motu uia ke. Kaka uhi ngā whoki ia, o kui ngā whoki ko neongo, o kui ngā ue maho inga whahe kau toke tā i whare mahaki. Kaka uhi ngā ko koe whoki alawa ia o tāna ki hapaanga ia, me kakai ki hange ko mea whahe uhi la, ke tau hiri te ngai fu mo ua pe to ki fie maari e kau takia ke nau wahe lalahi e kulawa pe ia fua, me ngai fu mo ua ko totongi si, totongi ke kakai masiwa. Ko konga taha. Ko ngā i he ata ki tua. Ka pau tau tala noa ki whainga mea ki ata ki tua. O ku mau e lao ka pau e pehe mai e kakai. O ku fuu mamawha e uhi la ku mau hiri mega mau tolu. Te mau pulusia tu lewa e mau tolu ia a mau tolu katoa koe kau taki koe pote uhi la. I he pote uhi la mo ngai fuu wahe pe ku mau ngoi o ku ho mau konsenisi o ku mau tiseve wahe ko ia i he mau ia ki mau tolu kakai masiva totong ukila, Te tau kai ke he solo ko lo te ke taki ta toka ngaki ke mau whaka sistemi. Koi. He kono mo ni te a victim of a bad system. Koi. He hangareo ka pati ta hore tō publicize. Especially no attack na tolu pa te like anyone else ka te lua tua ha whainga legitimate position o mai vahe pehe ka kita te toki hau fo ngai ke te pēr kita pēr whakatondone tau ai ka koe sistemi so ke tala noa mai ataki toa o tala noa mai pātoa he tari ui accountability ke o atu e vete o ke hau o ate shopping ke alo whai pa ke hau me koroa hau mono vete koe unau ia o system tene rawa o langa whanua ke tolonga mo tuloa i merino in the absence of that koe pehe koe ha meho Kiti pe koe longo a pe koe vālau kaka kumienes mogui ka koe uhinga fukia e whakatara noa ke take ta tokanga mahino e pā usi e foi system goi ni ai falala pe moi whenga e kakai ke totongi na ngai moa o hila koe sol whanong mai kau ate mea koe kua ue noa kau taha goi ni as of now ke wa valu milion overdraft tol milion pe au ke pehe koe whainga tau whaa koe ni hono spaiki pehe ai totongi uira o ke pehe o kai ke iai elemeni te ai o tau whaa ke nau mo ui kau nau lohi aki e kakai kai ke toia whainga uhinga ke Rakamata mai koe whaka koe estimate koe kai ke lava lau ho momita mau estimate solo koe mea kui koe whaka estimate tatu ngau ke ata mai rei ka pau ke wha estimate ka pau ke wha mau ke wha estimate Januari Februari Maas o kai ke alu koe ke mahina tolu ki mo a wha estimate mai ko alu koe to o mai a Januari Februari Maas o tau koe o aia tau koe wha estimate mai akia kai wai e kwa hao no huinga e hala ke o mai kwa sti se ma ngai kai katoa ngai ia ke wha estimate mai akia a Januari ke was kamata matu kati tamai kia ke ako mo Februari i he uhinga pehe o ku hala e whenga whau kau ia na mau whe hala ki koe mau estimate hala ia e ko excuse pe ia o vare peo toi pehe mai koe whai mea koe ni koe spaiki ai mita
E solo na ta fata no ko ne ku ko pete. Kai. O ku kai ko ha me ke to hanga ko ho kai foi spike ka kai pa na o ya we pa ke to ka. We na spike. Te ke lava pe so i po ke tai mo pe hanga yo tu fai pila ki he spike pa ke to rethink. Ka wi kai. Kai. So ke overdraft o wa tolu miliona. Ko no wa val miliona. O ku ke pehe ka pau he kai hike uhila e lava feo tai u me. Ke fo ke la vai, ko me be fai ko hiki pe. Ko ia, ko foi ni ia. Ka ke whanau mai solo ke foi mea koi. O ka toka koe tau ko si kai whai whiri koe nova ma. Kai. Ai foi hiki wahenga pese te taha vituia ai kau ngā ue ka toa e puati. Koe te 17% pay rise he taimi na nau mark up wa e business. Koe huenga tau pay rise I solo he taimi ko I o performance o kune reward e kau taha. Pea tupo e kau taha, mo ui e kau taha, ma ui e kau taha. Teni u deserve pay rise. Kai. Lolo tonga tu ulu koe su kau taha. Alu me overdraft ke tol miliona. Koe uhinga overdraft koe uhinga fok solo koe kai koe ke loko mo ui e cash flow. Kai. Pau tawala lewa ke overdraft. Koe uhinga no koe ngai project I koe no fail koe ke ne lava recover mai mea koe. Koe mea koe whakamamahi solo koe investment I he mea. O kui kai ke ne hanga ia tokonia. Koe mea koe whakaukau wha business solo koe hen. Kai. Ka paure koe tauhanga o tau hapaanga. Koe business I ke invest I ha mea. O mga toonga ia I ha information. Koe tau invest koe ia e tokoni for investment koe ia. Ki he efficiency e ngā ue. Te reduce the cost. Ke kakai. Uhinga eu tau hanga eu invest hapa inga mea me silini. E tupu e o hakauta. Ko ha invest o silini. Tau te fito ki public utilities. I ha whahinga investment o kai gene toi o mai e a whakafok maha. O mea ui ko return of investment. Kene toi whakafoki mai ha silini. Tai mi wawe ke unga ke tokoni ke whalere business. O ke pehe masi solo. Ai au wei. Ia e foi mea maari e hen solo kou soif. Ka kou si o pe ke tato ki hopat ki ai. O soif o koe foi lisi e kai ua wha me hene a fio. Foi lisi ko ia lisi tau fitu noa. O te ego koe anga e whakatau kau. Koe tau. Sio koe no kono ave koe foi sirin koe. O mahal na toki ka toki lava ma umai foi sirin koe aha o sia tau e ni manoa. But why do we invest I hard earned money I kakai o totongi uila. Iha mea o kui kai ke tokonia. O fulanga koe matatoa wa fu chimi e muia. Fu ke whehalaki ai patseti pa mo estimati mo mape na ita. Mo project na ospalani. Ke whehalaki me ni ma miliona ta miliona solo. O ke pehe au ke ipoto. Pe koe mahino ia. E nau hanga ngawe ake projecti. Ke nau kai haasha ke panga. Ai kakai. Ova he vai ua. Pe te whakalaka I ai hono double up e foi estimate ko ke project. Aia, biveni o whehui he taha heni. O whewhe investment na nau whai ki he solar. O kau moe he ngahi mea ko ni. Kau moe he mea ko nai whai e uhila. Solo. O ke ilo ngai kau taha sola. Kai ke totonu ke more ai hapaanga ai uhila. Koe whakakau ne ngai kau taha sola e mea. Maheni au mea koe ni he nau fisina. Whinga oe ati ai pa mat. Ngai kau taha sola me Korea na nau mai. O selo e nau solar plant. Nau gua mai na toka na nau selo mai na tole sinde tahani mo sinde wanoa. Niko seite foi waha koe. Kono uhinga te nau hanga na tō build cost ka toa mo mea koe hanga na tō langa foi solar plant.
Ko mea ngau nau fe mau, mea hui ko PPA, ko Power Purchase Agreement. Mea nau fe mau. Ke na hanga he uhila endorsang te nau whakatau, ai uhila mea nau tolu. Senite tahanima, senite wanoa pe unit, e fo unit. Kai ke aha, ka atoa ta complete investment e sola plan kia mo ngahi nau ko ya. O kai ke kau aha paangai uila, paangai investor. Ai te nau hanga na tōria te nau hanga to implement e mea ko ya. Ka nau tok whakatau rewa e nau uhila ke power board. For the next 25 years. No more lo ya ko ngahi purchase agreement ko ya. Ilo ya umai ke ahonina talu e tau whanongo no tala ya umai ke wanoa fiha, wanoa poko wanoa tau noa ko au pesete ni manoa ai renewable energy. Solo ku kei lohi aki pe tau tolu si fupoate ko ini. O te maharu kei pesete pe hongo full katoa ngai fu solar plan going for 200 tongan. Mahalo ko pesete pe hongo full enau inputi ke foi main generation e wi la soman. Ko tui mahalo e piveni mahino o pito ai fu palapare malahi ko ini o ku lava ke tatala o ku lava ke tala noa ki ai i ahoni he polokalama. Pea kutui e lava o make sense ke kakai e whanua. I he whehu i ko ia ko e ha uhinga o ku fu mamafa pea e uhila. O ku ilo lebe ko e kakai o ku whawhai ko e telefoni mo nao tole he whamili tongana. O ku eke atu pe ku mueta mai ku mo ui ko IC mo ui pe mo tamate. Mo ui pe ko ne ki me ape tamate. Ke ngā ke ki tolonga. Ka i kai lere uhila ia o nonge au pe fiha. Ka whainga mea pe ia ku o nofo mo kakai, pa ke ila kakai pe te solova fe ai palparema uhila tau mani te nau lawa na tolo tuku e uhila ka nau te foki na tolu ia o mamatu pe mea ko hinga ko aisi mo missing form hapo. Ka ko kutui mahalo piveni ke whama opo mahe konga ko ini, ka ta toki hoko atu ai konga ko ni e taha uhila, ka ta toki hoko atu pe konga ko na ko kutui ko fu ripoti ko na ke mau o ku lahi apito ai ngai isi wai ke whahana tala noa ke ilo kakai, ka ko ngā ko tā taimi, ka ke ki whama apopo mai hen, ka ta toki hoko atu. Ko ia e solo. Te tau foki pe, ke mahu inga ia kakai, e nau whiriwhare au whai. Ko e anga ia whakaukau so. Hei kai te lava, ko manatui ko whetongi mindset i ko he kautaki. E whetongi a me he whiria kakai. Ka baulota kakai ke tau hoko atu he whainga mindset mai whainga attitude i koe. Pea nau hoko pe ai. E koe psio ka aku solo anga i whakaukau. It is paramount at this very point of time ke hanga he sea whare area. O ui e kautaha koe ni. Ke nau account ni ke mea gani. O whaiha Royal Commissions ke nau whaiha ngāue wawe ki mea koni. Nai ai e whakaamu ai pare mea malolo a Crispo Hiwa. Nā ni whakotua ia Stephen Halapua ke sea i he poate koini. Nā ni oange menteiti ke reformu mai poate koini. He urotonga mamafa ia kakai he uhila. Nā ni anga pe ia tutuni hei kai toi hike uhila from here onwards. Find a way to bring it down. Pana lava ia stolo ia. Kai ke. Koi mafuri koi pure anga o mea and the whole cycle reverse. Pako wango si oktoe kovia. Ai wange ni ako hanot finga ke kaofia foi mea ke finga ke tui fo. Homo ka ati ka toi mahua mai. Mere mo ka toa ka te toi ai me kon tau si ai au. Kaki au mahuinga ke sio kakai. Nau sio loloto ke ui sio koe ni. Na whai e nau tauhi wā mo no whai fia mai nau dormi o lunga. E nau toki hahaka ke haho. So toki whakatoka ngai hake ko
ta ko fu nge si pe ni au sio ki ai wo si maanga tu o sto ate momona ya he kirikite ka tama ke ko ngoi lo to mama ya upito I he sio ko ko ngape solo ko lava sio ke fu foi fa unga ko tu ka pa ko sio to lai te na sio po ngata ita la he ba nga mo ka ko sio solo ko sio ta ke fu systematic flaws collapse fu sistemi fa fu ya ko fu nga we la ya ke fenga ka maybe need to start from the mindset te ka taki e ko sio ko foi mindset pen o asi mai I rak foi o si pe ko ne hopo I ko ne ka taki ko foi rak mindset pe o ko ke toka I mai he fare area ka mo kabineti ai o ai ka kai o kumi ai fa mau to no ke fa mau ko rak foi ata pe as mai go ni ai no go ngai papa nai be go ni a mal ha time don be ke fu freedom fighter Agora be tuku mai ke oku fia foke ai time tau tala no ai ki he ke ngahi floors ko hoko I he systemi pe mi from day one e FATUFONUA PIVENI ku mahino lei pe o loto aki ke taki ma pe ai tala noa ki he systemi ki go ngā whakaluk fua kai au anofo haki I whanki sina holo o kau ngā ue me mea pehe ko I ngana ue sia ki nau tolu I he whangata whaaki pe tau hanga tau tolu ai kai tuku ai mea kutotonu ke whakalere I ko systemi o ku nofo ai FATUFONUA o whai e tala noa ka ku mahu inga apito ngahi tala noa ko ni pa wange ko lau ke ngahi feitu ko hoko kei hoko e palapare ma oku ata freedom fighter ke how ngahi information ni ke lai e ko ngahi ku fia mau he kakai ke nau mahi no e mea hoko pa pa loto pe kakai ki ai nau fia mari e pinatol he mafasia kuhili ho nau mahi totong uhila I ngahi mea ko ya Filipe e mea ko nau fai pa pa nau loto ke fetong ke diriu fai fili ke poto ngai fai ngamari ave ka taki fo oki ki he fare area e ka taki kai ko ave ki ai ko inga ke lava o fahanga ue ke tau sistemi piveni ko te ha me te tokangi ai kata toki hoko atu ko te ma pe fai ngamari but hoko atu he kufia e fanonga kai ki he uhila he kuesia na do ko ia ko fa malo pe pa fa mari so ko fret mo pe puri kata to hoko o pompom pe ko to ble lolo ko no ga ke to ate u funky pe a current event ko ni ka to ki ke ta subseki he ko sio asi mai pe nga hi palpare ma pe o foi overarching picture o con istruttore mo attitude ka taki ka ku o wai pe ko mana kere o hoko fo ki a prai go ni o fanongo mai se fare area o ko fa excess pe ke se fare area fa taula ki tapu o ko fa vai ge fa kau o wai pe fa am te no fai me to no I ngahi wike ko ni ko ka o te no hanga tuange ka kai ke no ho e wange fo ko lau ko fa te mo ki fa ka la ki niu la longo a fo ka fare ale a ka o agresi ba lau nga ka ho e ge a ho ta nge la ki niu o ku non ka kai tua he longo ai fa ba te tau fa longo he longo a ka kai tua Pagaba fare area ke longo a fare area. E kapau te puta punya na longo a kai ngai re tio mo ngai fela aki mo kai I social media. E ma winga ke na fakau kau lo to ki ai. E ko winga no mai po waki a fare area. Ke o to fakau kau e ka o fo no mo talanga I ngai ki siu fo no I lo to vao mo va ta mo fa pori. Mai ke mama I lo to fare area.
Ako no tata pun pe fare area. Ko manawasi na wa tau toi foki e wa taso. O talanga ia ka hao. Koi. Pe o fachol. Mo la ya bito piventi o ku ai benga fehu e toki te ufinga i tātāna ki mai fangi fehu pe ke uhila. Tok o atu he ta polokalama hoko. Pare toki ki announce pe ta taimi hoko ki ta polokalama ki ta hoko at pe uhila. O fatu piventi. O fat. Yeah. Ka ingo mawha malola hea tu i he lava le rei ko ia tau polokalama FATUFONUA fo o ki e ahoni. Pea ku wha malola hea tu homo mea mai ki he polokalama. Pea mo e pehe whoki. Whamore mo le pehe taimi o ku lahia mo whihu i o mai. Ka ke lava ke e follow kotoa ngahi whihu i. Ka te whanga o wakai e ngahi whihu i koe ni o ku ihe uhila. Ko ilo i pea wai ani ihi o ku nau tautou ome whihu i ko hana kai ke whaia ngā ue koe ni he taimi na mo pure anga i pare mia malo a Crispo hiva. Ka koutu i maha ke whihu i ko ia o tautou omi pe ia he polokalama kotoa pe. Pakapau te tautou whihu i pe whihu i tatau ko ia e kai ke te aha whihu i fo o ia o atu i he polokalama ko i ngā ka koe ki uhinga hano tai ai ho whihu i ka koe whihu i ko ia wanga maheni pe hono o mai pe koe ki fu hanga lau o ku koe nana ki kamata atu pe tari na ave a Stephen Halapua o tuku ki ai ke ne whai fo i ngā ue ko i ni pe o mo malo lo ko e pare mia. Ko te whai pe whakamāma te ngai whihu ko nuku mo o mai. Pe aku whamalo la het ka mo tolu. O ku tatawai pe ku ke whihu i mai. O ku ke sa ia pe ko he mea ko nula tonga hauka pua te wila. Pe kai ke sa ia ai. O ku mahu inga apita ho mo tohi mai. Katoa pe. Te whinga pe au ke pick up mai ho mo ngai whihu i kotoa. Ke sio ki ai na lava ke maoatu. I he konga hau no ua koe ni e tau talanoa. Ki he poa te uhila, ha mafoki mai hangi koe ne lau apongpongi, puka tu apule lulu, ka toki whanongonongo atu pe. Whamalo lahi atu, tiki mo tolu koto ape, hangi koe na aku announce koe ane a whi, o ku, apau ku, ai hakau taha, hao kau taha business, o ku ke loto ke kau hono sponsor, ko ia e tau ngahi polokalama pe me vipon media, pa ke whetu taki mai, o ku mau, bakai he tainimi koe ngā ke whakalahi, ai ngahi taimi polokalama he koe ngahi mea koe nuk fia mau e piveni ke whakahoko i he FATUFONUA o ku makatuunga pehe ngahi isiu ko hoko pe aku taimi ni ku lahi fia mau ke lahi apita polokalama he wike to oua to tolu to wha ka ku mafia mau ngahi sponsor ke lawa ke mo tokoni mai ta pepo hakau taha o ku waha o fia mau ke tokoni mai pite ke lawa o tokoni whafo itui mai ki hono whapa anga ngai polokalama ko ni ka lava ke hoko atu ma upe me miheni pe ki tok fitu taki mai ko ka fu pa anga lahi eni ke mafasia ai mo family ka ko hape fa inga tokoni te ka lava tokoni mai aki o ku fia ai mutoni pe foki ke vipon media ke tali lelei ho o tokoni ko ia ka ki ngata mo fa malo ke ka taha ko ia ko e kau taha koni ai South Pacific Loans. Ke kau taha koni una autokoni mai kihe, ono sponsor ko tau ene fiha, ana hoko ko main sponsor ia, ai Vipon Media, ihe polokalama ko toa pe, o kumau o atu pe me heni. O kai ke whakatangata ai South Pacific Loans, e nau tokoni, na o mai pe ke tokoni ke whainga polokalama pe, kulawa ke mau o atu, pe me he Vipon Media, o kau ai polokalama koni kumau o atu. Ihe honi, ko whamalo lahi atu, kia te kinau tolu. Yes, delectable. Pea moho o kau ngā aue i he South Pacific Loans. I he tokoni ko ia ku mou whai, lawa ke whakahoko atua e ngahi polokalama koe ni. Whia mau no i Nusilani, te ke lawa pe o whetu utaki mai. Ki he South Pacific Loans. About ke okalanini, tono no whapaanga ho family, pe koe whia maa se niti ki abiki tonga, pe koe haabea whainga no. O ku lawa besta le kia whare i koe. Ai pe no ia ko ki whemai ke no, ta stare ki algo ko mo abi. Tuku e whaano mo lahe tā no. Ka kui hena. Ai South Pacific Loans, ke nau tal de rei koe, pea mo e nau kau ngā we. Mo wanga maheni ke ai, pa mo tau kai ngā Pasifiki, koe ta ue ne whiha ngā fulu, ai nau whaifatongia ma aki mo tolu. O na angalo South Pacific Loans, stare ki po, pe mo whika wha mo oi. No valunge au. Valu, hiva valu. No valu ngeau, valu, hiva valu. E lava starik tu po o tokoni atu kia te koe. O na ngalo e tau live stream.
Te ke lava pe o tokoni mai. I ho ngahi putu pe ko e mari. Pe ko hape, graduation, tanak tuunga ho whanau. Telefoni mai te maulava puka, ha o ke mau atu whahoko whai tā koe i ha mau whetu ko whai ha mau live stream. Te maulava pe taimi tatau o hiki, ai video ko ia ka pau te whia mau, pe mau te hanga o edit whakalele ia, o tuatu pe ia, i he YouTube ke tahi ofa ia, i he taimi o whai ia, graduation ho ofa anga, pe ko ene i he mari, te maulava live stream, he taimi ko ia ke sio mai ho family, pe te mau te lava pe o ngā ue, ki he roa ko ia, te mahanga hiki lotonga o live stream ke fototu whakalelei pa mau edit whakalelei for professional. Pe mahanga rewa tuwatu ia ki he YouTube pe o atu ka koe ki tahi ofa ia i he ngahi mea hoko ia te koe. Te mau lava kotoa ngahi ngāwe koe ni aki ha o fitu utaki mai ki he mipon media i he kwhika telefoni pe ana no wataha ua noa nima noa ono noa fitu. Koe whaosi koe Page Fashion Store i loto nuku alofa ko whalakaloa wala ia kuna autokoni mai i he mea kotoa pe ki he POLOKALAMA koe kuma o atu ka wai FATUFONUA fo ou koe haiki wala te ke whakatau me ai e tokoni ia ki hono o atu koe tau ngai POLOKALAMA. Koe whalakaloa koni tu o hanga atu ki he tau moe pia building hanga atu ki office e uhila ai ni koe whai kia POLOKALAMA i he tau moe pia building. Koe Page Fashion Store a whiha gea i hao whainga maari e. O kuna wawa pe me he taimi aho kotoa pia o ke tōna ki. Wala ke whanau, wala ke tamai tangata, wala whakapasifiki, ma o kotoa pia me he Page Fashion Store i loto nuku alofa. Whaa siu kuma uwhia ma o hakau ngā aue. I loto o kalani heni, ka kai kia hao ngā aue whai, ka ke whia ma o hanga aue leipa. Ka ngā aue leipa ini i he civil worker i dua i he ngahi ngā aue whai hole whaitu whai e keri hala, bego ai halwana about, bego langa whare, te ke lava kau he ngahi ngā aue, ka hafu ngā aue lalahi ni whai pehe ngahi misi ni ko ngā lahi taha ngahi ngā aue koe ni, te ke lava whetu taki mai peke te au, ke lava o ave koe i he maukau ngā aue, i he noa wataha hua noa nima, noa ono noa fitu. Pe ngahi ngā aue koe ni ata atu he wahenga North Shore, pe pehe fo ke wahenga West City, e lava o mau ke i whenga e ke ma o ngai whenga maari ke wahenga koe na i South Auckland, koe ngā ke tokolaha tau kainga mo whetu taki mai mi ai. Ka o mau lava arrange ngai mea kotoa pe ke au ki he ngā aue, pe ko hape tuunga ke ai. Whetu taki mai ke telefoni, whahatala noa mo koe. Noa wataha, hua noa nima, noa ono, noa fitu. Malo apito mo mea mai, ka mo mea.